ekikulirwa isaba kungania Alpa Kusadi Mubale owa baise Nyanzi abaise Nyanzi kino ne ekibira ky'abakobeire ku mawulire ekiri ku eka 8 ekibira ekiri ku obulezi obwerere mu kibira muno tibawerera munku tinekyo tibatola muluku lwa kujja kufumbisa kino ekibira niwonina ku itaka guba mukisa kino ekibira buli kimu kiri mu kya mukisa kino ekibira buli muti gwoli kubona muno gulina obulwaire n'omugaso gwabyo so ndikujja kweta baba waife atukobere ku ekiri wano then mama aide wano kutongoza kifo kino ku byobulambuzi eno bajeta aboluzungu ejja kuba Chaka Medicinal or Herbal Forest Tourism Site. Okweyanziza okutusuulira omwoyo okututamu akanagansi tisobola kwogera nga anemereye kuba empewo yanaza bubi tisobola kwemerera nayogera. Mama mulina lye baise Nanzi nadala Chaka bwenkulembera eyanonda mu butongole nkininze atwala ebyobuwangwa mu kibira muno abalala mu kika ky'abaise Nanzi nina amasanu mangi olw'okwidako mu kyalo kibeeta ekizuba mu igomboli y'ekizuba mu disitulikiti y'e Namutumba. Mama okoze byafaayo tubaye tuwuliranga buwulire naddala abasinga bungi nga zeena kwendi omukukumbira gw'abantu bano baidye lwa kibira kino niibwe era ndikusaba nti ekibira kino kitukuziiza kirimu emere kirimu ebira obugama kirimu amavongo abataide mavongo gali awo era gabaze manje awo obitale kuliyoti gali gataye muno togabona kuba endikiza ki ningi balete kutura bana mje mulete kwa mavongo omuntu aje yano galete munoge esola abage munoga yebongo ale muletere ku mama akala makali ahati tusobola kumulaga ikali kubanga tugendera mu kutambula tulikuno n'ebifo ebinayogera okuleeta sente mu byalo nga gakitwakula ekagulu baana balambuzi baida baleeta sente abantu okukyalo batunda enkoko batunda esuwa batunda emikeeka batunda eno saiti eno nejja okuba saiti ya 38 mu Busoga saiti namba 38 era ano mbale mu ekirowooza nga bwoli kuga nti omuntu bwetawundi aliwo entry fees zirikoma nga ayenda okunjira muno musasuza gali kikuyamba kuba tolitunda bulezi aye olitunda entry mwatakwa nga kunjira muno atawo asasula sente tikujira kukire afuna obulezi yegolole ekirala ekyokubiri RDC this place is 8 acres. I want to help this one to get the title deed because I think they don't have the title deed. for the Chaka. We also have a team from the Ministry of Lands that is carrying out right now registering and titling of lands throughout the district. Okay, so this one is a special one. The other thing, mpera nga butidera ensi yona ejja kubona ati kibira kino kiriwo onaabooka ali awo omusungu aidano gakati kwenda kuba muno gatyama muno ganoka obulezi mwene gajja ngakola mani. So we need to help them get vetted whatever it is for it. It's very, very important so that no one steals this knowledge. I thought I covered a formula. Mwa tumukobera formula wanga dakuja ajito mu amagezi ajitunga fune board engine so se do that in front to go perano
entry fees, title deed, patent. Bana mukubere ku mama omuzira. Atulesa ni mudo obango ukera makuba ganga era wala ina emiri muno abantu bayi bakubanje mingi aye diriki mingi kuto omuti kono tunda kutono ikongo nina ikongo lyogemye eryo era lyona Lezi akola kirala ekyo aye bo busikaku kuba bo buganga waire kusuda oku akolera irala wabanga okumira kwensigero denkukobeire era bwe dibali ndikola obwezi zingirire nakuweerezaku oba ndikuweerezaku bibiri biti olikoboti ebintu biri mu kibira muno ono musika Kobo ofumu ebibudu byako wano bikanga endwaire kabotongo ebiwudu bongera ino ku bantu abaana bano abatira okulwala nti noni tikameneka papa babada kwebiwudu babisekula atiniiko ate buno bukolaki munono yenanye eikongo mutereka ifongo anti bano baija kunona ku bulezi oba buno kibaire kyenze tufune ku ejambiya mufune ejambiya obwalusanzi n'obulwani buno babukola batya bafumba buno bagweta ekinani kino ebibudu byaku batola kweri ekibudu kyene ekyomunda batemana jambiya somusai aluka mama akasera kakali kaliwo nje ndete ekipanga mbawe nani banano ikuna akandu kana obango likujja okukola ulete ekirabo kino ekyamaba njolete panga bambitewo mama wa kalulu abantu baita twasaba bisabe era bakuba amasimu ati nawe bali kuntwalaga ndi kusabira abantu abakulingiriza abakubonera omutima omubi naddala kyakayakira agala ayakoti muliro ikwenda akwakireku ekisado Biboti maadi kamona andaga takalira oboti bugwire bwambuzi kwidiba tienda omuntu aidanga yoli ndakola chaka atakutanga wobi ayakenga bwaka obaide kubija ati koko aida mulike mumulike mwana akuba kumwele kwire binone biwonya kabotongo buli aliga musali bya kufumba ufumbe oya bolete kujambia otemane bya alusasi byona olete ono kuno no musiko ona onya alusasi bafumba ufumbe oko bafumba ufumbe ati ano ya boteme ale oteme hadi oya be hadi oteme hadi ano bali mawulide binone bya alusas binone bya alusas binone bya kufumba bifumbe
So obero kasaba. Mama basirise. Let him start. Yasulangamu, ojokusula mukyetagaki. Ifatu simuka bunola bayishaikaga gombo natobuzo tyaye dala mwishaikaga kubanga enkula yona yaga yawa badada bwe twavueyo dada yatukira ekigulu gebete busambira yaligo omwana wo muberi bwe yakula oyo omwana ne yavaawo yatambula yaja paka Mbale yabita kule kuna makoko paka Kibimba yaja paka na makoko dada oyo Kairu yatuka ku lusozi olwo ngoje waka mu lusozi luwanvu kuli kuno omulongoti era abashegaga bamala bayirayo najja nalondesayo bukulembeze mama bakwegomba onkutwaleyo bakuwomberwe mama makadaga ngafunyeyo omukazi yaida naye wano ebyamagero biri kuno Kamala n'okulya ekalayi dada Kairumwe yanabanga era ekalayi tekala kuli kwa katuli katono kasi ayo amadi tigakola ki niwo leader mu bisere by'omusana oba eby'amadi era awo bwe bakugemye obukulembeze bw'ekike ky'abayisega otekwa okunaaba kwawe dada yanabanga
memale wayambala amaanyi ge mpera ati negaliga ensulo eri mwibale abataka bakuno abantu abakulu bakukobera kuba twena batuwayira ni badada batuwayira nti okuvaira neira otika kalanga kumali aye dada waife saba eyavo bigishu nafumbirwa omwisega nigeyasenanga amali mama nebimu ku bifo byoidi okubona gano oletawo okwebaza gebasalire enkoko tige bagimanira tige bagibagira bagamba galige ebifo byandawulo naletaga naladisi oyo ni chairman C5 ni DPC ni diso wakati bichatugamu na mutumbu tubaye tubonanga ku bintu bino aye bwankomoti oli kuida aladisi yaye tolukiiko lwa security eranga betwayogera niwe asobola okutawa olunakuna abaleta kweno kyova obonanga bakulesenga baidiye bajja aye babaleti baidangayo afuga yaja nga taidi na mutumba so tweyanziza mwe bali kuida mwe bagerera kasabe bakulaga ebifo ebyo byendogeire muzee yono ni muzee mwene itaka lino yatuwe itaka yika ina yakoba muzee yono ani nuwa mujwala mwise mukose yakoba ati itaka lino ngabe kiri kifo kyabayishigaga mu kideveloping abantu basobola okwidangawo kuba n'obulezi abantu baida wano bafa obona bwe muli kubona bulezi era ono nga yakwino noire nono kuba nabaita muno obulezi kuba bo bayiga akukoba ati olwala ki koloti nabaidi batabula emiti ayo onogugwe gwakukuma itaka lye badada lye bamulekera onogugwe gwakusenga so gano chaifwe aye chaifwe twena ekifo kino kyamakulu mangi nga boli kukibona mama mulimu eddagala nga bolikwebona emiti eri mulimu eddagala kisiginyi bwaino noyire ekifo kino kirimu ebaafu kirimu ekigere era oyo yenina kirimu kidakulaga ekifo kino kyabamu omukulu yasulanga kadaga ekifo kino kyamaani ino nga bwokibona ekifo kino kitukumye nga ife abaana kubanze ndi mwidukulu ndi mwiwa mukose badada bakolanga emikolo nga mbona mu kifo kino basobola okumpa obwesige okubaawo nga mbona buli kimu mukusinziira mu mwaka 1979 nali ntegera nga mpize emyaka 15 nabanga ntegera buli kimu kyona ekiri wano kibakola ekifo kino myaka okutuuka twakira mu bita abakose bakumbana twayakira mu bita twaliya ekifo kino kireeta abantu babuli ndawulo abavwenduye n'enduye titwoba twenka ekifo kino omuntu ayida yeyamamu ayenda okuzaala yazaala ayenda amalongo yafuna kasooka nze mbaawo mu bulamu bwange kifo kino abayida okukyeyamamu nga bafuna amalongo nakabona amalongo 5 era nga galiga abalongo baba bafunire gebazaalibwa bebaleeta nga bayidi nga maze okweyama bebanabanakiza nti gano begabayidi okubanakiza ku maadi gababa basenye gano nga banaza abalongo abo ekifo kino mama nuwobola nga asabye omwana omulala era kimuwa abaana bwekimala okugaba ife nga otusengamu munango nasengamu kifo kino abakisookamu yali lubanda ngoye kwaira Daudi bugolye nti byali ava muno yaida ali olusozi kuli kulwere kule kuyatuukira kalayi olusozi kule kuyatuukira nabalo ibale ndiwo era berwere balireka bano bati babisanga nokumbali ekifo ekyo nga egaali bwetuukaawo nga kisibe egaali yobutabita owegaali yairayo kabiri yairayo omulundi ogwokusatu yafulumamu yawongerera ekifo kino bemala egaali yaja tevuma ekifo kino nekyavaako ebintu ebikiriku kyayitibwa ekifo ki namagero nga kikola ebyamagero ebiri kuno kadaga nze kalifani kaboli kyolage ku mama kala namagero yamani gawo bana ife tubasabira bafuna ayife tutufuna ngabo mutumoda ayife tugabe emikisa kuba twavatu bana mwena wetu kuba tuti tukwaile emikisa twakufudiraku osigala bwana emikisa ife twasigala nga toliawo tutyo tusaba okutuyamba mu kifo kino abantu baba bayite basobola okuwumuliranga
oba oli awo nga baidi okufuna twasaba ninze zena nasaba okuboneka nga enfundira iwale kati akasobola okuntambuza n'alambula egombolola ino paka mama tuli kusabira emikisa emirembe dibeewo muna ola tusabire mama vuna tusabire mama mama ono namagero bakayingoko mama ono namagero tuli kusabira ngo wewe kubanti niwe namagero iranga bo tumati namagero iranga aba kutumati namagero niwe mwene neringa yeye yakitibwa tusabe bya magero yabena ebiri kumusunsi mama bamwedeza ebikiseni bilire lero mama abemulamu mama asobola okweba yabo bona bamutambulira ku mugongo kwe bamukutukeka kunga bayira kumbali mama asobola okuva muwanguze eranga byali muwanguze bw'obusogono asobola okwemerera mu busogono nga bwayemereire tusobola okuba nga tukamubona emirembe n'emirembe mama asobola okuba nga atuwangaza era nga tuna tumuwangaza musobola okukingiriza mama buli kimu kyona era utasobola kutuuka ku kosi mama nga bwayiye wano n'atuuka ku itaka lino eriyanga magero tusabaire yomulamu atalwala atakoseba muntu atakolaki mama asobola okweyongerwa kwenkabi edisobola okusinga ku bano gali naddo kabiri mumwongereku bana abali bana musete nyuma musirikeko ife abana Uganda from Uganda muno twatambula omuntu wajja e Belgium bakoba ati olubiri olwali lwa kabakana akani ayo kunjira musasula wabali atole yali afarana ati yavalanga ati yasulanga ati ansobola so twakoba ati busogeno tulina ebyamagero bingi bako lolo kyolugendo lwediku lwa identifying before ebiyaka ogata ku of the Nile ogaita ku Itanda Falls ogaita kagulu nebife bingi ekagulu twamala ku marketing mpera tuweza abantu kakakaga abakaido mwaka guno ero omuntu ava Germany garuja kagulu yagema tukuvento byagola straight kagula jiru kuna tukule sekyoka abe Japan abo mu America aba bona ndaba Uganda batandise okujayo lero domestic tourism yone kusa ngekigendererwa mu kyalo ekyo kyekagulu plan ya fairly nti abantu abo bwe baida tubajja kusula idinda basula ku kyalo kyekagulu dali sabi abantu bekagulu nti ndi kwenda mulongosa maka gaimwe mumale amayumba gaimwe gabe mayondo okwena kanabira bulungi akokuluya omuzungu tanabiranga kuluya experience yoke kunabira munaka ndali omusana adaka twana nabira kuluya ya sasula sente aizo kusasula $5 okusula mu numba eyekitande ekimwengada ainga kimwali bulungi yondo yakwata na experience yokusula mu numba yabayigafu ekyo ne yali plan ya ife nga twenda abantu okukyalwa ekyo bakikole twayenda abakyala n'abaami bawumbe ensuwa n'ebintu ebindi omuzungu akwata ensuwa eno boneka bulungi njagitwala yagitwala mu America so ensuwa yaninenye nga kulegere sente ku kyalo twayenda twaitwense singako bitya tabula twaitwense kubali boat race edebika kuba awo tuli kuchoba ayi covid tabula mpulani galo bakutambula bulungi so wenzo gera mperano ndiwe tawgera kagulu yetunda mwene duzi twalo fe unveiling Isenda Hill emayuge we go say mukaboli the site number asatuna mukaga twanveilinga satuna musanvu olusazule Ronald busano wagure abadada bakura ngahindaga nabo imerera obone mbale kurusozo oli ngai wabona egiso so cyo na cyakwe wisaki ya society yetu vako ya chaka na chaka yetutumbi site number asatuna munana ngane yejokuba herbal medicine tourism site ekifo ekyo kya eka munana abu muti bulezi so vile nga nsabya edition ayamba abantu okusoko bafune ekyapa basibe ekyapa kwitake ekyo kubiri buli funana wifi bafuna pete kubanga omusonga fana ngo tujire aba esiyo nene jya kumanya tujire bada kumanya ekyalo ekyo kiri mu ki obulezi omusonga tekujja tya momo
atwala emiti egyo ye atandika okufuna sente. So tulina okukola patent abantu baffe basobola okukola ki oprotecting ebintu ebyo nga tusobola kukikozesa kyaife knowledge era kubyo mwami nakani oyo tubakobera formula yo bw'abayenda obulizi kooti bwa alisa ayi tomukobera ki ngayita ntene ebintu tomukobera byaife yo secret yo formula yo so mwena mutakobera abantu kimukozesa ogayita gumigwe tubakobera omuwa yagulu so ekyena akani ko ni mwenda kuzimba account ngabo tutuse ngairo site number sa mwenda abantu bazotegereza cyane none gece kiro ngera mu site yetu abantu tatiko kunamana nere bwembaire na kopie yabe achaka ti baba tuwekeza kutunda na kantu koleo interest fee kuba over totunda bulesi okunda right yakunjira na kwati mutewa yango tuwasafura omutwalo olunaku oyinza okuweza emitwalo 10 jaba ngaika myeyo so tugakwogera okubiteesa ayisagalina okubabona bwe bali kutegeka bwe bali kumba bintu byaife kano kakwogera mama muwulire buli mwaka tuona abaana baife abasoga abana marketing efo byaife nolwekyo omwana n'obusikyo nono gwatwalonda omwaka guno ali kumalaku ayeni nakali so kugemisa site ibiri site y'ekyaka ni site eno misana n'obwire akatulika likagati akakaleta amaati era tigakala baatuko bantu omulangira beyanagamba nazaala abaana omukaaga abakola busiki eno wabwe yazaala omwana yamukalanguzi ati wejje ebulala nankani ati wejje ekibaala nani wejje emagati nani amagombolola omukaaga gali mu busiki gaba nga agabira abaana be omukaaga naaba abazaire basobola okuba abaisigaga bangi kana amaati gakunaaba bisira ntwagagememu nzona nyere ajaja bwakobere muti ndetenga bageni aye ndetera abageni bando ngemwakiririe ebyo munzira byona byona tubisabiraku mutukulembere bizire kunonya mbikisa mwabitire mu bisolo tibyabalire mutubyala balwikiririe ono mama tutakagabega mwesimba kukuno nekisanja bamugebuge ngakasimo abantu bakamuli mwikiririe imwe batasima mbage mwali mutya tulunga bakuleke mwana wange bali basabone banyabo ndosaba exhibitors bamaze okubanga bekizibutinga twende okusima tiimu mama alitwala kadaga tiimu yaife nungi okuva mu bitundu ebyeka muli nengere ku omukulu nengere ku omugege ife mwene Bajafa
Bye.
Busoga Talents and the Musician Network. Yes, sir. Chona chiri wonga. Thank you.
Minister waife wa Agriculture mu government yaife obwakyabazinga bwa Busoga owekitiibwa Nkenga ni Minister omukulu nzaalwa ya wano era abatuyambyeku ino banange mwebale ino tukolera emirimu emisajiti. Tuyini Minister waife ensonga d'obwakyabazinga bwa Busoga owekitiibwa Yudaya yena ayina ife wano. Mama ndowooza obuyinza obwabalangira niwe olinabo. Akaseera kano bana busiki mwekubire ku mungalo tuzwire ebyobulambuzi. Tuzwire ebyobulambuzi eno tuzwire ekifo ekibire kya eka 8 ekirimu obulezi obuwonya bulindwaire kiri anakyaka. Bana mufune ebiseera mujeeyo twaba n'ekifo ekindi kyetuzwire abaiseigaga webaida okuva ebunolo nibawangalira enenda webava memale baida basenga enamagero yona tujireyo twabona kwibale ndoza badade baidira weibale ali kalito kubanga webaninanga tuboine webigere ni mama weyafukamiranga twabonawo amavivige wegali. So mufune ebiseera bana muyo okuyoza kuliye kulimwe okubire ku mungalo ebyo ebifo byaimwe bidatandika okuleeta sente nga Kagulu bwereeta. Mukole ebyengalo, mukole emikeeka, mutandike otundirayo ebibala, mutandike n'abantu abaliyo te omuntu wabaidye asasula akasente okuyingira musobole okubanga endyanga yaimwe ebaamu empiya. Sebo chifu nkuyozayoza sebo webale kutegekana mukolo gwa leero. Mama aida abakobera isaze erindire tuyiramu okujaku ayenga tuli kuntambula jebeta the tourism trail experience of identifying tourism sites mu Busoga mona era lino isaza lyetuli ku lya mukuzigwa kubiri. Mama nsaba ndibye tuli campaign eyokwongera ebyenfuna mu maka g'abantu baife Busoga nga kukulima n'ebintu ebindi kwenda okwongeraku ebitonde Katonda byatuwa byetulambaleko bulambale. Birundi mingi tuva mu Uganda wako tujja kukyala ku Zanzibar wajja mu mayumba g'abakabaka Makaire wajja mu Everija mu abako bati kabaka yalinga ano yasulanga ano yatetukanga ano yanabiranga ano yasumira ano wasasula sente okubibona. Ayenga tulina byafewa ne byamaani byetali kutumbula nga bisala ebisinga obulira source of the Nile oja Uganda ja source of the Nile abantu bakati baidi oba Itanda Falls oba ni bridge nga baidi byokka. Ayenga mu Busoga muno tulina ebintu bingi ogesa ewazigondo tulina site ya St. Gonzaga omudulizi batulaba ki emayuge yeneyo tulina site ibiri eya St. Mulumba abantu bajidi eya Huntington yona tulijitunda butundu ayenga bidi muno bitu by'amaani. So twatandika campaign ey'okujambula isaza twatusokera Budyope twatandika n'olusozi olw'Ekagulu. Kagulu endogerera omwaka guno gwonka abagendi kakaaga bakaidayo titukalanga omuntu anenoni ngali mu America yakandi kujja mu Uganda ayinja Kagulu tali kujja Entebbe ajja kutuuka Entebbe avuge straight ajja Kagulu alina olusozi bakuba ekifaananyi ajja eggulo yeyagale agolole. Plan yaife yali nti singa COVID yaida twali twenze abataka b'okukyalo ky'Ekagulu balongoosa amayumba gaibwe bamala amayumba gaibwe gabe nti omuntu abaidde okukyala taira idinda kutenduka waidde okukyala Ekagulu asula Kagulu mu nnumba enondo nga sokusasula $5 iwe omuntu w'Ekagulu wafuna $5 edo